emakhosi ekucala bazalwane chapter 13 First Kings chapter 13 ngicela ukuthi sifunze from verse 1 mhlawumbe sigcine verse 6 Incwadi yamakhosi sehluko 13 esihloko lesithi umuntu waNkulunkulu labeqhamuka kaJuda verse 1 Ngelivi lasimakathe kwafika umuntu waNkulunkulu eBhetheli aphuma kaJuda Jeroboamu aseme eceleni kwelilathi kude ukwenda umhlatshelo lo muntu wakhala asola lilathi ngekuyalwa nguSimakathe wathi manje lilathi nangu lokukhulunywa nguSimakathe indvodzana letakuthiwa nguJosiya libito layo itawudalwa emndenini waDavida ethi kwakho utawukwenda umhlatshelo ngebapristi labakhonta boNkulunkulu etindzaweni etiphakeme bona laba labenta umnikelo lapha ethi kwakho emathambo ebantu atawushiselwa lapha ethi kwakho ngasona leso sikhathi lo muntu waNkulunkulu wabanika sibonakaliso wathi nasike sibonakaliso lesethulwa nguSimakathe leli lathi litawuchekeka ekhathi umlotha losethi kwalo uchitheke yathi kube inkosi Jeroboamu ive lokwakukhulunywa kulo muntu waNkulunkulu ngelilathi lelalapho eBhetheli yelula isandla sayo yamkhomba yathi mbambeni kodwa lo mkhono leyayiwelulile ikhomba ngawo lo muntu waNkulunkulu womelela wangabusagobana naleli lathi lachekeka ekhathi umlotha walo wathithekela phansi kwaya njengaleso sibonakaliso lesasethulwe kulo muntu waNkulunkulu kwaya njengekwelivi lasimakathe inkosi yakhuluma kulo muntu waNkulunkulu yathi ngicela unxusele kuSimakathe uNkulunkulu wakho ungithangazele khona ade uphilisa lo mkhono wami kwathi lo muntu waNkulunkulu nakamnxusela kuSimakathe umkhono wenkosi Jeroboamu waphiliswa waba njengakuqala futhi kaphishana simamele kuNkulunkulu siyabonga wethu namhlanje inkosi siyalemukela uNkulunkulu wethu njengemiphakelwa nguwe babe siyabonga ukuthi ulungisile babe ngoba uwalinde inhliziyo tethu nezidzingo tethu alifike ngenkosi ligcwalise babe konke lapho kushoda khona likudale babe nakulokushoda kokithi likususe futhi inkosi nakulokusiko kwakho empilweni lethu ngegama likaJesu siyalethemba Nkosi ukuthi linkemba likhaphako in the mighty name of Jesus amen haleluya bazalwane la sifunza khona ke bazalwane indzaba longathi nawibuka ilikhuni mhlambe nami nayisefika kimi ngizame ukufuna impela tindzaba letiningi ukuthi hayi angishobele ifisha nje sekuthi inkosi naseyigcobile live layo noma bongalipheja kanganani live la uNkulunkulu ugcizelela khona lapho Simakathe ngase ke ngiyabona ukuthi kusho ukuthi live la lamuhla inkosi lefuna ukuthi isiphilise ngalo igama lenkosi ayibonga la sifunza ngemuntu waNkulunkulu lofika mhlambe isiveni saka Israel sona lesasithonselwe nguJeroboamu ekuweni noma eboneni lesive lesike nasifika siyakhumbula ukuthi emuva kwakunetinkosi noma kwakunenkosi leyayimesaba uNkulunkulu leyaqala kahle Solomon wahamba nenkosi waseke sathane somdonsela eboneni la khona wafikela isikhathi sekuthi athathe bafathi betive la bamdonsela ekuthenini ahlukane naNkulunkulu
abese naye sokugcina sokukhona tithixo siyawathi emakhosi onke lokukhulunywa ngawo la evini laNkulunkulu kuwo emakhosi ukuthi le ncwadi yemakhosi ukuthi emakhosi amanengi akazange ende kahle phambi kwaNkulunkulu ufake ikhathi yena Solomon nakaqala kahle sayitholile inhlakanipho yaNkulunkulu lana sivake lo mprofeti waNkulunkulu noma lo muntu waNkulunkulu ukhuluma noma ufunwa nguNkulunkulu uyokhuluma ngendzaba yelilathi ukhala ngalo kwenekako ikakhulu ukuthi bantu bakaIsrayeli bese bamlahlile uNkulunkulu so yamfuma ke lo muntu waNkulunkulu lilathi haleluya bazalwane so ke nakafika uNkulunkulu umnike kahle uNkulunkulu umlayeto ukuthi makafika le angeke adle ngeke ahlale nalabantu awendlulisa nomuntu awendlulisa lo mlayeto bese uyajika and nakajika akanajiki ngalendlela lakete ngayo ligama lenkosi alibonge likhanza ke umuntu waNkulunkulu kunemuntu owenzelelako uthi ngoba athelele nje ukabanga ukuthi nemuntu waNkulunkulu kawumenzelela kanzima lo muntu waNkulunkulu sogcotshwe uNkulunkulu ligama lenkosi alibonge amen Jeroboam ukuthina kakhuluma lo muntu waNkulunkulu ukuthi kuyawendekani indlela yokumthulisa la akakhuluma ngayo nawufunza nje kulo verse 4 nakakhuluma nakalalela lo Jeroboam ukuthi lo muntu waNkulunkulu ukhuluma ngithita wendekeni uzama kwenzelela ngoba somkhomba ngale sandla sakhe lapho nalithi live laNkulunkulu kwase kuyagobeka khona lo mkhono wakhe ligama lenkosi alibonge sayifunza lenzaba lena bazalwane ukuthi ngifunza lokuthi sicala kahle nasihamba nenkosi uthi na uphenduka uthatha noma Jesu akuthatha enzaweni thile kube nethembiso lakhe lathi khuluma ukuthi njengoba nje sowufikile ensinzisweni kunanabo kufanele ungakwendi uhambe kube mnanzi siyathi ukuthi na usanza kusinziswa kufika isikhathi lapho noba honeymoon naNkulunkulu lapho uve kumnanzi konke ubone ngathi vele konke bekubambelela vele kube bekubambelela mbamba fika isikhathi la khona asakhulumile uNkulunkulu ngoba live laNkulunkulu alijiki bazalwane lethembiso lakhe yebo ting amen uNkulunkulu akukhulumile uyakufeza futhi akuthembise kona angeke azaguquke kuwe so ke lo uNkulunkulu uyamiyala uNkulunkulu kahle ngenxa yemlayelo lafuna ayokwefuna haleluya umuntu waNkulunkulu uyalalela uhamba kahle nenkosi asahambile nenkosi umtshela kahle bela sifundzele la ke my daughter la khona verse 3 uthi ke ngasona leso sikhathi lo muntu waNkulunkulu wabanika sibonakaliso wathi nasi ke sibonakaliso lesethulwa nguSimakadzi leli lathi litawuchekeka ekhansi umlotha losetikwalo uchitheke yathi kube inkosi Jeroboam ivelo kwakukhulunywa ngomuntu waNkulunkulu ngelathi laleli lapho eBhetheli yelula sandla sayo yamkhomba yathi mbambeni kodwa lo mkhono uyabona thina lokukhuluma kwakhe nathi mbambeni kwezelela mbambeni ukujwayele ukuthi abantu baNkulunkulu angabahloniphi ngoba uNkulunkulu akamhloniphi akasali nebantu labathunyelwe uNkulunkulu kunjalo kuhambeni nenkosi bazalwane kunekhathi lesifika kulo sesivile kunanzi ukuhamba nenkosi bese ke sathane sofike nakafika ufuna ukujubela ngetinto letithile ufuna ukuthi wena njengemuntu waNkulunkulu ubese sowulahla ithemba kulo uNkulunkulu yakuthembisiko lona nje okuyindlela esisathane bekafuna ukuthi angaqhubeki lo muntu waNkulunkulu nale sibona ngathi noma nathi uNkulunkulu akakuvumele bona ligama lenkosi alibonge mbambeni kodwa lo mkhono leyelulile ikhomba ngawo umuntu waNkulunkulu womelele wangabe basakhomba angabe sagobana haleluya kwendeka lithi laNkulunkulu bazalwane nginabe ngifunza lithi laNkulunkulu lo kulakakhuluma lo muntu waNkulunkulu kwendeka njengoba akushiya ligama lenkosi alibonge uthi ke lo ngoba ulogcotshwe lisathana uyakhona ukuthi atentise ngathi naye soyawabona lamandla
Uyabona nje Jeroboam nasekathi manje akamthandazela acela uNkulunkulu. Wena ngathi uyahambisana nalento la kayishoko lomuntu waNkulunkulu. Ulinsafaro phela lelithi libula uNkulunkulu. Faro bekasina kakhuluma naye Moses. Usithi awendeka noma nasekalethi noma leto dixoxo nabo bonke bekabese soyamncenga Faro. Athi thandaza lo uNkulunkulu wakho sisuke letibokotha. Ligama lenkosi alibonga. Wena shengathi ngihambisana nani Moses bathi angihambi naye. Ngifuna nje lokuphesha nakufa losekufike eGibhithe. Ligama lenkosi ngiyiko lokwendiwa kwenkosi Jeroboam. Inkosi isibusise. Silibula uNkulunkulu walalela lo mprofeti lo wena konke lakashilo uNkulunkulu futhi kubaphindze kwendeka njengoba shilo. Ngicela sifunze lo verse 7. Verse 7. Inkosi yakhuluma kulo muntu waNkulunkulu yathi woda sambe siye ekhaya lami utothola lokudliwako ngidabe sengunika nesipho. Verse 8. Kodwa lo muntu waNkulunkulu waphendula lenkosi wathi noma ngabe bawutanginika ingcenye yalokolo nako bengingeke ngihambe nawe futhi bengingeke ngidle nekudla ninathe nemali akakho. Amen. Uyabona ukuthi solo ulandzela lo uNkulunkulu akakhulumeli. Uyaliwe phela umuntu waNkulunkulu ukuthi njengoba yawumisa lo mlayeto nje akadli nabo akanathi ngisho imali abo usho ukuthi awuhamba nje ajike uNkulunkulu phela kukhona yena intamona. Uma uNkulunkulu yondlana bazalwane. Uma uNkulunkulu athi nje ungakwendi lo wakwenda kufa lokulandzela. Igama lenkosi alibonga. Lo muntu waNkulunkulu usaqala useva emandla. Njengoba nasisanza kufika isinziswe noma sihamba nenkosi uyakhona manje imphendvulo. Yekuthi cha phela inkosi sithele kungakwenda. Uhambe ngekuhamba kuphele noma kuphole lithando. Soyaqala soyema nebantu okuthi ungemi nabo. Soyaqala sonatha nabo. Soyaqala seninatha natiya nikhuluma into letingakafanele kanti wena njengomuntu waNkulunkulu uthi diwe ungaqali unathe ngisho nawe. Ligama lenkosi alibonga. Na uyiqhubeka nalenzaba libila uNkulunkulu lithi noma sekajika basiwa akamashiki ngalendlela lakedengayo. Amen bazalwane. Bese ke libila uNkulunkulu lenguyisela enzabeni yanati tinhloli noma naba labe bamise tipho egameni likaJesu kuyohlola noma kuyomikisa tipho dekwekuthi inkosi Jesu ikhona. Faro uyakaphathisa naye uthambani ke nani nifike niyibone ke lenkosi nilesethi bese nami ke nabuya ngilongitshela yawujika nami futhi ngiye ngiyothula tipho kanti ngifuna ukumbulala. Ngifuna ukubulala Jesu. Amen bazalwane. Amen. Libila uNkulunkulu lithi lathi natiya le tati natiya tisayibona lenkanye tihamba nato. Ngiyabonga mina mfowethu. Nasihamba nalenkanye lenkanye yabahola baze bayofika lela kuna Jesu khona. Haleluya. Jesu nasifika kuye bazalwane uyasethembisa ukuthi ndawuhamba nawe. Uthi noma ukhuluma ukuthi maye mina ngendenawo nawe ngizathatha umnenzawo ngethembe singawuhamba nawe. Le tati lethi tethendiswa ukuthi nathi ibona lenkanye tilandzele yona. Tayilandzele ezafika lo mlayeto naye Faro ubatshelile ukuthi hayi Herod noma mfana Herod bazalwane. Ngesini bazalwane. Herod utsheliwe ukuthi Herod utsheliwe le tati ukuthi hambani niyoyikhothamela yebo. Uyati Herod ukuthi yena akafuni kuya kuyibona inkosi ufuna ukuyibulala nje. Yabazalwane lo mphakathi kwethu sathana ufuna kuba nawo. Ufuna ukumbulala lo mfana lo ngekhathi kithi. Thina kwethu ukuthi masesifikile ngoba lithi libula uNkulunkulu bajabule nabafika Jesu bethula tipho tati kuyakwendeka baba mnanzi baba njeya. Nasekaphuma nabo. Yabuya ingelosi. Yaphinze yabatshela ukuthi bangasajiki ngendlela labedela. Igama lenkosi alibonga. Nanjalo nalomuntu waNkulunkulu watshela ukuthi ungajiki ngendlela lodeke. Bazalwane, le ndlela lesiyengayo nasida isinzisweni
bayakhuluma bakhulume into lethi la wena ufuna ukuyela emuva ngendlela lojengayo nokukhuthatha lamhle mina egameni lenkosi inkosi ikwethembile umikisa umlayelo kubantu abangakholwa ukuthi abantu bangasinza njani ungasajiki ngendlela lojengayo khona lapho ngendlela lojengayo basekhona nabo boyfriend basekhona nabo ini konke kwenekile phela usujika ngane ukuthi ungengadlela lethi ungajiki ngayo bese ujika ngayo jika ngale phela lebheka le ngoba ukhona lo ntakukhona thina sokuvile kunanzi ekhamba lenkosi umethembe uNkulunkulu ulalele iphimbo laNkulunkulu kahle lezweni bazana kehle nje athithini umbona hamba endleleni athi ngilandzele cha ngamoya wakhe nangebantu bakhe abathumele emhlabeni ukuthi bashumayele ilizwi laNkulunkulu uyakhuluma wathi wamukela moya ongcwele uhamba ngaye ulalele yena singathi ungahambi ngale ndlela nje ungahambi ngayo ngedaba indlela lo uhamba ngayo nyalo akusiyo lena uNkulunkulu lakathi ejika ngayo thina uNkulunkulu njengoba ufuna ngale ndlela lena nje lolobona nabo labafanele abasebabo labangafuni ukubona umsebenzi waNkulunkulu uqhubekele endlini wena ujika ngayo usafuna kubuyela kubo asivumelane thina mhlemini asakhe uNkulunkulu sivume ukuthi vele inkosi ngide ngendlela lengase sinasejika ngajika ngale lothinde angajiki ngayo nomlalele noma nokuqhubeka leli laNkulunkulu lisile laNkulunkulu lo uNkulunkulu wawenda konke lekashilo uNkulunkulu wajika vele kwanganathi lutho wangendlu wahamba wajika sakele emuva siyajika sijike ngendlela la sile uNkulunkulu sijike ngayo bathi bese sendleleni ngoba ngihamba kwesikhathi endleleni kuze bendlela bazalwane sesihambile nenkosi siyafika isikhathi edinwa hlale phasi sihlala bese sathana letha abantu lobo babone into ukuthi bantu baNkulunkulu bakhulume into letinkulu abalethe khona lapho phasi sihlala uthi yewena njengoba sokuhlela phasi sihlala kungelo lapha side asijike sibele emuva siyeka siyokudla sinathi uyakhuluma noma uyahamba uyenathe emanti kuye wakho nje ukuthi ujike naso wethulela umlayelo wahamba ngoba uNkulunkulu lesikhathi sithina bazalwane nasisithiniwe sihleli phasi sihlala sekungasendeki lutho sokhala dinyembedi ubathe impilo yakho ibona ingathubeki so wendile umsebenzi uthandazile wathanda wasuke lapho wanikela wenda konke wenda konke into lefanele wafasta wenda konke wafika sikhathi sethina endleleni wahlala phasi funa phela ukuthi inkosi ngene njani njengoba nalo sendleleni sekwendile lo thiyankwenda isiphi laNkulunkulu lo muntu waNkulunkulu lo wathi nasekahleli lezazana asifunze mayidoda cela ufunze la sifunze lo verse haleluya verse 9 yes ngobe ngiyalo live lasimakadze lathi akafanele ukudla ngisho nekudla kwakhona ungawanathi ngisho nemali akhona futhi ungancanzeli ngale ndlela lotengayo ungancanzeli ngendlela lotengayo futhi ungancanzeli ngendlela lotengayo ngakho-ke ungancanzela ngalenye indlela wayekela lena labetengayo lapha eBhetheli gama lenkosi sibonke bazalwane uyekele ungadlali phasi madoda uyekele vele lathi nje ungajiki ngayo wajika ngale nale kahle lakalayelwe ngayo ngusimakathe ngeliphimbo lasimakathe bazalwane masiyawulalela uNkulunkulu sihambe ngekwetimiso yakhe singavuki kulalela abanye abantu akunenzaba ukuthi into lokwene kunanganiswe nje akunenzaba ukuthi into lokumbonile ahamba ngenkosi ngekwethe so ulimele lo muntu so lokuthiwa ngumprofethi waNkulunkulu so lokuthiwa ngumfati lowesaba ngokani lo muntu kaza lahlekelana nenkosi nguye kanye lo lawena ukuthi uhlukane nenkosi khona lapho kule ndlela lo yathi ukubile ngathi qhubeka uhambe ngayo le ndlela uva phela manje mbide lo mzala wethu iso mbide lo mtshela ukuthi le ndlela lena jika ngayo awuyinabani lo ucabanga ukuthi umuntu ngona bazalwane umuntu ungicabanga ukuthi yena wenda yes nawo amaphutha amen bazalwane lo prophet lo lelisibe ukafunza haleluya sihloko sithi uprofethi lomzala waseBhetheli kwakukhona-ke uprofethi lothile lomzala
babehlala lapha eBhetheli. Ngalelo langa kwafike madlodzana akakhe amtekela ngako konke lokwasekwendiweni lomuntu waNkulunkulu eBhetheli. Bamtshela kumtshela uyise konke labekukhuluma enkosini Jeroboam. Amen ayindoda. Ngifuna ukuthi into bamba sikhathi. Lana kunebantu noma kunebantwana bakhe Jeroboam. Labathi nabahambisa ulayeke bayotshela babo lokwendekile. Njengoba sinangoze nje kukhona batawuphuma la bayotshela labe bangekho la inkonzo lokwendekile. Babatshela ngalobufakazi. Babatshele nangabo ukuthi kwendeke kanje enkonzweni. Kanti labantu laba labakhuluma kubo bantu abangavani nembono kaNkulunkulu. Labangakaliva iphimbo laNkulunkulu. Igama lenkosi labantu laba nje bona ngoba bebakhuluma ngenjabulo uthi umuntu waNkulunkulu kunjani uyabuka ukuthi uhambela yiphi indlela. Bantu baNkulunkulu lamuhla banjengoba banjena nje noma libandla laKristu njengoba banjena ngoba lithengiswe abantu labakholwa. Laba abandla laNkulunkulu bazana kulabo bantu abangaphandle. Laba bantu abasekhathe endlini yasemakatha. Laba kubatonke into ledenekako. Bahambe bayothi khuluma ngaphandle. Bathi khulume nabantu labamelene nentando yaNkulunkulu. Labantwana laba bayibeka indzaba enjengoba bangathi bona ukuthi makwabo kufuna kuyomlanza lo muntu waNkulunkulu. Ngoba agojwe uSathane nje ngoba. Igama lenkosi uvumelana mhlembili ukuthi ngisho ukuthi kunabantu lobe bathemba ucabanga baprofeti kaNkulunkulu. Ucabanga ukuthi bantu labayatiko intando yaNkulunkulu. Bahambe balalela into lasebandle bathi bilisa ngaphandle. Jeroboam wasayibheka ukuthi ngabe bheka ukuthi lo muntu waNkulunkulu lona kweneke ubheke naye sigama lenkosi yakho. Jeroboam uvile naye indzaba letsomtenda ngathi akakemva ukuthi kweneke igama lenkosi yakho. Sekunebantu abayatiko indlela. Kunebantu abakholwa babambele inkosi asabathi kumele bafone endlini yasemakatha. Kade behlukana nenkosi kade bacabana namoyingcwele. Wena babuza hayi bantu laba mesaba futhi akatshela indzaba ebandla. Hey ngikholwa nje ngoba njani. Uthi nje sothi ukudlula sasengiyaya nje inkosi yami. Yabona le ndzaba yona lokutshela yona lena. Hayi yona sesingiyele imthathe emadolo lena. Yakukekise emadolo lena. Ngitsekiswa nje ngiyo. Sengiyaya nje singothanda uthi nawe ungakayikaba njani kube njani. Gama lenkosi ayibonge. Ngiyakijosa nje nyalo ngathi ufumele mina ngekuthi biyela uNkulunkulu. Uthi inkosi ngiyaxolisa ngihambe ngendlela lokuthi angihambi ngajika wajika phela lo muntu waNkulunkulu. Ngijike ngendlela lokuthi angijike ngayo. Bathi ngase ngijika nalomuntu losiza selivamile. Lo prophet lo walapha uNkulunkulu. Igama lenkosi ayibonge. Prophet lo mthana. Azalwane. Igama lenkosi ayibonge. Lana lo prophet akusilo umprofeti waNkulunkulu akusiyena lo Jeroboam azalwane. Lo prophet waNkulunkulu lona lena lebese kalimele. Uyabuye uyojikisa lo muntu waNkulunkulu. Nemuntu waNkulunkulu ufike ukhulume manje banise balimele bazali bakhulume manje. Akhathe kodwa. Uyafika. Jesus. Kube kufunza my daughter to verse 12. Amen. Let's continue verse 12. Amen. Verse 12. Yes, verse 12. Amen. Uyise wawabuda wathi uhambela yiphi indlela. Emadlodzana akhe amkhombisa leyo ndlela labehambe ngayo umuntu waNkulunkulu labephuma kaJuda. Ngakho wakhuluma kumadlodzana akhe wathi bophelani isihlalo embongolweni yami. Bathi kube babophele isihlalo embongolweni yakhe wagibela wahamba. Walandzela lo muntu waNkulunkulu. Wamkhatha hleti ngaphansi kwesihlahla lesikhulu sem'okhi. Wafike wambuza wathi wena uye lo muntu waNkulunkulu labephuma kaJuda. Uyambona ukuthi lo mprofeti bekangekho ngalesikhathi kwendeka tonke ledini. Amen. Bathi utshele mlebe bakhona. Amen. Hallelujah. Utshele mlebe bakhona. Uyalena uthi nguye yena lo mprofeti umuntu waNkulunkulu. Abathi lutho sikwendeke njengoba bangekho nje labangekho. Abathi sinamhla kwendeke nje asolwe. Bathi badawudini. Hallelujah. Ngathi
size besilahini yasimakazi igama lenkosi alibona naye lo muntu waNkulunkulu ngekuthinwa ngoba sokhendlela phasisa uthinini mase uthethile kwenta umsebenzi waNkulunkulu uyathinwa njengoba namanye ngicela ukushumana ngabe emthinini thina labantu akuthandazela lena lo prophet noma lo muntu waNkulunkulu umkhanza lo mprofethi lo mzala lona sovele udemandla akasathi nekuthi umuntu awubheka ngoba sothinini kunetikhathi tekuhamba endleleni uthini thole naba lese bafika ngaze nathi yabona mina njengoba ungibona ave ngasinziswa mina yakhe yonke lento le yabona mina sisi labesontweni ngifike 2001 ngaza ukushunyana uyafika phela wena athi ngathi bonke labala besontweni uyabona nje lo shumane kakhulu into mina ngajika konke mina uthiniwe phela wena sawuhleli lapha sesihlala sethi ngoba sokuthethile kwento inkosi lekuthume bona asho asijike ukulahlekisa indlela simakathe la athi tehamba ngayo ukuyisele emuva soyonatha udle nalo lokuthi diwe ungakwendi manje leKristu mashalom lamahla njengoba silana nje labanye bethu sebalimala balinyende kulabale bebacabanga ukuthi basembili bakhulume nelimpintakayo bakhuluma neliprofethi njengoba siva ukuthi lona bekungumprofethi lomzala uyalaleleka ke umuntu lomcabanga ukuthi umzala lo uhambele inkosi wambona nawe ulandzela la ngemuva nawe uthi hey yabona nahluleka bobani kusho ukuthi vele ayizulu impini hayi wena baduma izulu lidulile ngethi izulu vele lifuna abantu abaphila impilo yebozweni bathakaduli ngoba lo mlona lokulandzela lo lokubuka inkinga yethu bazalwane mashalom lamali sibuke abantu bekuboka kuNkulunkulu silalele abantu bekulalela kuNkulunkulu kumanje nje sikhona la endlini namuhla bethe sawuphuma inkosi sisithi sikhona la endlini siyativa ukuthi yathi angisakhona ufile ukhona la nje athi wafa ulalele abantu kunekule emehlo akho wabeke abantu wazama abona kuyani shumayela gagabuke kuthayela yabona umfundisi wami yashumayela bese kukhona nento yakhe ngiyithola niyo bekanye vele ntangela simlalela yabona lokho bakhulunywa ngabe bantu lokho bakhulunywa ngabe bantu ayakholwa wena uyabuya Jesu asisiyele enkosini sivume lokuthi inkosi ngijikile kanti wena ungilayele indlela wathi angajiki ngijiki nasengijika ngawenda bonke nkosi manje ngibese ngilalela lo mprofethi lo mzala ngajika naye isike laNkulunkulu bazalwane sengawugcina lithi wajika lo muntu waNkulunkulu nalo mprofethi lomzala wabiyela naye kakhe bafike badla banatha wabamnatha yathi ke bazalwane abalimele abanemanga kakhulu manje bayakholeka futhi bayathi kunasalimela sendlini yasimakazi uyayikholwa la ikhuluma angeke bazalwane siye kwebantu abangakholwa siye kwamulaba lesibabone bahamba phambili yethemehlo ethabuke bona sifila kulamalanga lawa lesifila kuwo dinqembe kade basala nje bonke bazali bakhe enda umsebenzi waNkulunkulu balimele bathunu soba asiphenduka kulamalanga anisifitele kuphendukeni athi noma uNkulunkulu sekakhuluma naye aqhumuse nje athi awungeke badawuthi ngeke sekuphenduka ngeke bangibona into nomshumayela ngifakaza nenda yonke awungeke asakusoli nemoya engcwele sayi phela wena ujikile wabiyela emuva inkinga yethu bazalwane lesibeka kusiyisa ekufeni kwaphakathi sife silakhathe endlini yasimakathi nokuthi sibuke abantu salalela abantu igama lenkosi ngibona sijikele abantu abakafanele sijike nabo angikwathi wena ukuthi uthele izimo lapha
bethi hayi ngiyahayiza manje kumnanzi khamba nenkosi ngiphila impilo emngcwele lesikhathi lesifikela kosekuthinwa hlale phasi sihlale cha phela ukuthi basasana ngibani okujikisako nomuntu waNkulunkulu wajika bafike banathi benda lokhu uNkulunkulu kakhulu mina amathi namhlanje mina ukuthi yilo yendile wena lathi enkulunkulu ungayenza libele impilo yakho mhlawumbe uthanda noma yemuva awana kachubi noma kwendeka so usolethile letineki so ukanje uyadihufuna wena usebenekile phuma ulalele abantu abacabanga ukuthi baya manje ngokulana bamathi wajika nabo wayokuhla nabo senakhe edlelwane nabo senza nawe noma uNkulunkulu umbila khulu awuseva lutho ngoba niseniyithi nalabantu sinamuhla ngakabuye Jesu sekhona lithuba lekuphendula wabuhlungu umuntu waNkulunkulu bazalwane ngoba bekatshelwe ukuthi awukufa wafaka buhlungu washona ukuthi ngeke angcwatshe elozalwane walanzwa nguyena lo wahamba wayomngcwaba wazi bezazana ubuhlungu bazalwane ubuhlungu kwasendlini yasimakazi ubuhlungu bazalwane umuntu waNkulunkulu sekhulunywe into letingaka ngo manje namhla bazalwane ngakabuye Jesu siyawubona balanga lesiphila bo siphila balanga nemgcino uyabuya Jesu nomadlala nomanza awaze kwasasokuya ngithi mina Jesu uyabuya ubuya ngamba Jesu lamalanga uyeva yabona ngithi ngithandaza sekuyona ivumo yakho ukubidu noma ukubibitheka lengekhathi bazalwane ngivele ukuthi nginesililo ngiyeva ukuthi Jesu angabuya noma nini ngithi Nkosi ngilungisise Nkosi njengoba uqola ngathi nami angifuni kusala nakabuya Jesu enkhuluma ekseni khuluma namadodana nathi khona lebe ngikhuluma ukuthi ngathi ngubhadele lokuthi ngokuthi awule mali engibhadele ngabe nakabuya Jesu usho ukuthi ubuya kuwini kanjani ngoba uyabaseleni haleluya bazalwane sicabanga ngemuntu inodamo haleluya amen yithi ke imphize ngiyajika ngithi mina awuvumanzi nangabe Jesu angabuya le mali ngibhadele mangake indilo abantu bayawusala naye amenza bamina njengoba sengiyophila ekhaya ezolweni engiyawuhlala nenkosi kumnandi bazalwane simele kucabanga ngesiphetho sethu lithi livule uNkulunkulu wangathi ngabasibeka liphile asidle ngesiphetho sakhe yabazalwane awazidle ngesiphetho sakho ukwalile abantu kusenkingeni bona yakhiphile Nkosi yayini ngengamuva uNkulunkulu bathi bese ngiyalalela ngijika nalo mprofeti noma nalo muntu lebe ngicabanga ukuthi uyamali kodwa ebazalwane asesiyekele ngamathela abantu asinamathela Jesu umsunguli nephelelizwe khona ke emehlo ethu asawasuze Jesu bazalwane cabanga ukuthi lo muntu waNkulunkulu lo wasinaselahleli phasi wavele wathi iphelile ngawo asisina sesiziniwe sihleli phasi kesihlahla sikhumbule ukukhona lo mdala wethu lo mpintile wamthuma ngaliva liphimbo lakhe imandla amphemandla Nkosi qhubekeze ngiyofika ngoba le ndlela lesijika ngayo lekhaya ezulwini haleluya mase ujika nalo mprofeti lo mdala so yesizeke ukufeni kwaphakathi haleluya basimele bazalwane Nkosi yami uthi Jesu angakabuyi sithi buyisele kuye lethinto lesenda isho ukuthi sijikile nalo mprofeti lo mdala sabiyele intweleti zasayolale sanatha naye sadla naye bandla Kristu sibitele umlaleleni moyo ongcwele nasingamlaleli moyo ongcwele siyawufa nekufa wafaka kuhlungu lo muntu waNkulunkulu wasinasekajika nje bazalwane ubesi nasisebenza bazalwane angicabanga ukuthi khona umuntu ofuna kufa kabuhlungu asavile livula uNkulunkulu egameni lenkosi asavile livula uNkulunkulu bazalwane asinaye abantu ababuye basitshela bathi yona mina ngiyathatha indoda basho amavesi amakhulu ngoba ngiyibo labasibukisile basho amavesi amakhulu waze wacabanga nawe bethi lo mtshele ngibani lokutshela ukuthi uNkulunkulu lo lokutshelile ngibani yini ke susemehlo bakho Jesu ayingawutshela ngitshele nje bazakuthi uma ngiyawuhamba nje ngibuke naye light naya ngihlushwe yini into le ntombi mehlo mengawasusile light yini engamphazamisa endleleni kude ngoba bonke lo bantu nje ngakhathela mina ngiphokophela naye light naye iyangidosa uJesu igama lakhe
ususile Jesu. Vuma ukuthi nasephelelwe ngemandla, uthi moya ongcwele uphe amandla lamasha. Namsuka lapha sihlala nathi sifanele ngibheke ephinayo. Seyiphela phelile amandla Nkosi. Ethi ngoba wena ukhulumile wathi najike le ndlela lengijika ngayo ngiyo leyo Nkosi. Sekude amandla ngisabona ukuthi avume nje kubuyele emuva. Singavume bandla laKristu kubuyele emuva. Siyodlala sithi. Sikhuluma nje namhlanje emabandleni bazalithola ithuba. Demakhulu. Asisaliva iphimbo laNkulunkulu. Wayibala katheni wena? Usola tonke izinto. Awathi nje mbamba kusinamhlanje ngidile sonke noma futhi awusenza abantu ukuvula noma ungafika ngabani isikhathi. Ngenzaba bathe ngithinta nabo. Kaze walimala. Kanti laba labasaliva iphimbo laNkulunkulu ngababonisa nje. Uvudekile ugijime uthi kufuneka uvakhuluma kwaNkulunkulu sibe namhlanje uthi ikhuluma ngabani akusenza funeka uvakhuluma kwaNkulunkulu wena nothiniwe lolimele endleleni uyathi ukuvula ukuthi nje uyobalisa sibe ikhona angadoze ukukhuluma nokuningi asiyeleni uNkulunkulu bazalwane sifuna usifuna njengoba besithile kuye silivile iphimbo lakhe khona lapho phasi kwesihlahla phelile manje ungathi ukuthi indoda engicangene khona Jesu ukhona lolikhambi ukhona longakhomba indlela ukuthi qhubeka kanjani. Haleluya. Mfumele namhlanje uthi ngibuyela kuwe Nkosi. Liqiniso lelekile tindvo ngijikile vele